no a be bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho agro asa wo to nte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo damufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma bohia ena akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fu yes kan ye hu biemu Joe's bread and pastries yeah no yeah the Joe's hot kenke aba dokono papa no afei na wo bekojo akototo aburo abetwa ho sente ababe ye dokono akoton wo bra Joe's hot kenke e wo ho eye 3 Ghana cedis pe o say price no wo betu na wo kwa na akoton eno no se wonya wone ma na wo dia boss enti sabre die introducing Joe's hot kenke ye de aburo papa e ho cha ene ye dia ye baby aye no nso e ya ho ne die nko a highly clean environment and no achi no obodien san no naturally nice and it tastes good enti ye comfort the amount say Joe's hot kenke mo amoto dokuno nyina e ma mo ncha mo ho biem e ma mo mra biem mo metum free ye nchen e ye 3 Ghana cedis pe Joe's bakery jome ye wo commercial bank echi ho no a say wo pedodo atu ha na wo frɛ 02560688832 and you say dear Joe's hot kenka benti and one say wo betu ya na wo dia kwa kosi wo kona ho na wo ton Joe's hot kenke ye dia ba wo pona no we eye hot Munde dinam se menya foreign call. Hello papa wo doba do bi ani o se me fi London eko US o na no kra wo kurukura fa me bo mamane a na papa mo ho te sen awurade aduma ha boko na ko jejesi eko bo sempene mo de wo ton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kra sere kane no a na wo duru US won so manfo bo ndin sa na papa US ha kura de na ko jejesi company limited agi ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam de a obia se na ko jejesi company limited na matese wo bi depo kasie bi e wo kaso a ho na wo bia koto adansi ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensam mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodwojasi eye bemaba e wa dansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance ro te se bibia e de hye adansi ase de kodwie depo no nyina nso eye tufo bo wudu kuka mu a wodu kodwa free Akra we Kaswa depo any pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the free 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana Kujesi Company Limited. A Kuabas in Primono. Obaba no awo HPV edrona na efata se obone daakye ho ban ko apomuden asua watra ebenwo na kowo obaba wadi mfie enko no edro akutia HPV no HPV edro no esan bia ani ho na wontua hwe daakye a papa ma ye mama no ehya asefi enso mama ye mo ye mama no ho ban every cervical cancer a eye kokrama eto awode ano yenka mom ensi cervical cancer ano Ghana apomuden adwuma ene na hokafo na wode sa enkrai ebremo
tontonte yennom nsane e fa adwen ne e fa adwen mpa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esi nananom dodo so say de na dodo bua ma nananom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkrato yi atom Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase SOMPA 106.5 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and SOMPA 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enisia ene ekranfo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye ho hyem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edin a waso yeta 1 media anasa Blessed Foster Branya Bosome ni beboja trada na dia mode dom ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twem no emu adanse die die mu amu nim sompa achede 2025 yaba Afedia Sompa no trendy o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebra to agu ure mbabi kra. Yeah. Hey. Ayasem. Haja bebra to agu. Onyame
no kre niema no de odi ahinta sanse wa ma yenyina yehunu ya bibia ankamfa sempapa ma SOMPA 106.5 FM so na wasugusu awutie no wei eye Ghana Today ebra na so se yede esomwo na ensakra yeketua bi na abamu kane no nanka yenya wie no nsia kase no pe na Ghana Today na toa so sese no iwie pe tip of sports eba wie ansa na Ghana Today abetoa so de akwa kwesi ne no nwotwe na bibia atumi aye fine eno nti bra no a wode ba mu no ebeso ama wonsu aba mu bi nanso Ghana Today no sane yeda ye no no Ghana mu nsem no wa amanonimpo na Ghana din befra mu nko ade a eka Ghana ho de wo de obo nkrata num no na manfo ka no kowa no de wo de obo nkrata num ne nenam social media online so akwankwa nu ase ka mu ene ba bia wonam bia street ne so ne ekoso nyina no se fa Ghana ho nko ade ayese mframa efa ye nyina ye ho na ye nyina ya ka bi ebra ne so a ye bia homa no atum na onso ode won kanto so ne wadwenkyere ede aba na emum hye ne nso ye wo Facebook SOMPA 106.5 FM Accra ena TikTok eno se SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no SOMPA FM Live afei ya tete ye ho apete apansam ba bia ya traditional media ne nyina na information centers ahodo nyina so efa bie enti wo mpotam ba bia wo no se nya nduru ho a utimi download SOMPA online app no na onso wa follow ubetimi ahwe video ubetimi atie yen audio live ewo ho da bibia atumi aye fine afi www.sompaonline.com onso ubetimi ato aye wo ho na oni yen edikaso bomu na bibia atumi aye fine ebra ne so ne bia homa ne tumu a onkanto so no eyesima baako na wo na wo bi nso ababi abeka ne sima baako se ode ni nyina ye nchi adodo a ubehuna no osima baako ne so a na homa no a wagya wato fam na ye boko oba nso a enya atem didie enye kasantwi enye akuti abo ka wasem no se ne etie ensem a ye ka ne ha no na won so beka bito so na bibia anya fine afi wo ba na mama kasa ne ho ate na bibia ayese boko enye wo bi nso de a waka na wo ba be yi ano da ya na meka ansa na wo be frɛ no na wo ne abeka deda nye obi de na wo ka no nti na wo frɛ na wo abo ochim se wo frɛ na waka wo de mimidi ndi obrempona na kwakwa mpoma nanso mpani se ntasuo nko nante ena akonya na sesa council wa ha ana alaji nso wa ha abisa for ma kwa ba ya joso kura weekend no bibia ko find ye yeho atiase se me kana sa atiase alaji wa ha nko ade na se unu mi se me buy no kura na me hunu me bura na mi se wani na honorable bena anope wa be Gracie studio hey na me ba manim kakra so we ma memehwe se sa honorable abo se na honorable abubare honorable Seatica honorable 21st clinic honorable SOMPA achede honorable obi bas say oh why efe atare se odo ho bodondo sa se neno ase bi shede hunu dayim okay se wo unhye dan hwe me die se bo combination neno me ase se jana nkasa no ti neno me ase na wo se tuntun na ewo mu no nso no ekleke adradia ena ne yeshe mi ti nso ye tuntun ti no nso ko ena studio ha so fita wo ena tuntum so wo mu afa yes se ni ye wo ena phone esi wo no kran si ye tuntun yewu nkrata no so tuntum ena ba ko nkrata ye ho so kra fita wo ampa ena yedi tuntum na achoro tu ye de nia setie bia ayesem frama no be fa ho o ye de be ba fa ye menso die di asem na mu agwa mami se wo beso wo chi ne yere di kunu se di kunu ati se di kunu ne house help no omo ye yi kakra wa chi no se wo beso wo chi no hwe eno wo soma house help no ba bi okọ no wo beda ho wo ma house help no wo ne dai ena mami bo modia dware ye
share night kama Koda house of the devil doom lights afei nyante se bone aba ma minute esi wo peso wo se di kru ne be ba beria so wo sum fidie afei wo so wo hwa do ti se kukuru na pun ya bie na nipa na ba ya ne wankasa se jaw nim se ne drill ne tie na job beto share so akatim keti ga wiwie ya ne ho sane ne wie ya na on se kan so ai sa bobu no a yeso no side and side ye de ahoma e fa se na basi bed the side no tu miase ana anu bia mami we be mai ni ho ye no ne be ye wie ya ne sa fa ho press ya de wie ya keke ne yere ne da hui say you get my say be ma no be ye adwuma ne get my no okay ene mami na nkasa so problem okay or problem because baba man ye say eni atia faso ebuakam we dey double silencer we o koka ne say ba ma me no wanye smart because be ma woni na aware a woni ne tifie for so many years na unnim e wo so hu ne nice size unnim be ma ne smell unnim ne year any problem and na sempa boa size kura de apam ebe e ho ne de encounter boa size na wan kan wunya huru pa boa size yeah, I just want to believe say enye no asem no work na American mpaboa na o hye no mpaboa na chew ana ewrowro na de o hye no na chew ana ewrowro oh no but aside no kwa no say obia wo nipa bia wo smell body smell entino say obia one na atena for a long time die ese wutimi hunu ne body smell na hu say there be enye sei na mikunu o smell ana se ordinance so mukura ana se o body live enye sei na mikunu yeah handle me yes you should know inti ahono kwa na ese o suspect bibi when you drama we ya fe also right here say get my madam sorry I never knew it was you we nessa ultimi suspect inti we dey double silence ma me no next time on confronting ni kunu no ana say upa dance so susu bone susu dwene bone yesi onya obeye e otan onya obeye na wakwaya ma yesi sisi hwana afa no ko ba man ye sa dance a wokope no na metetew nti metetew no say dance e kora no enne camera wo ho secret recorders in his animal no so why the stress ajati afa so this answer no aboni dua simple bodia ofuma ebechim dia no time dia na say dia hibi say ohwede kawada so ya eno ye time dua eno na de nswa no ne ye enkusi se owuo betete ye ntem enya kape na oye mahyew Tendia. Just a personal Abba. The new crusading guide, ni daily guide ni, and a daily best was saying a daily graphic in Sunni, and a daily Democrat. Na a new weekend crusading guide no. A stories I had one person capture front page ho. Hey. 1 2 3 4 5 6 7. We have value for money. Ne dia na ka ho 8. Value for money. I just get idea here. Daily Statesman waha, the Ghanaian publisher and the new publisher. Oh, okay. Na ne publishers here. Say we for daily and our publishing. More. Na Chronicle say yeah yankin kan Isaiah 54 verse 17. Apam dada no. Dada no a. Dada no no betwe bi achi. Say bia. Definitely. And yes, say Ejawana can say ladies first. But men before. And to say, oh dear, Monsha say man. Mama for Daily Statesman and share as here na washer front page ha. Ora John Boadu and an infonyini edaha. Na John Boadu kane General Secretary wo. Was this say they were ba chairman. Was it dwem treni di breno na ni je ho. Na ohunu se adwuma obebo ma NPP amanyoko no onu John Boadu ne betimi sign di amanyoko na back to power. Okay, sign the picture bi no. Di owura ne mpaboa na.
ɛno ha na asɛm no ɔka o owura mpaboa ne kyerɛ sɛ ɔsono mpaboa aworo betadwena amma so sɛ kyerɛ nsa na so no bɛdi so no okay nti ɔsɛ ɔno na betime de so na asan ba power nti wa hyɛ mpaboa no sto sɛ gye so ɔhyɛ ansa is the awuro ajoyango enti dwamtire ni dibre no wo ba dendenden enti na che se oni ira polafoko omo chairman omo ba be boso e wo honom enya semkuma e na Jombo adu nso de ba wonwa pa wo he emre ye ni nkaso ampa sabra man yi no ye general secretary ba bia bi no wo ho che se program bia che se bi de bia ne ho ni usuba wo de bia wo ka bibi obi bi ka na the brain freelance ano chese papa ya se wa yira kora akote chiri be ni se na Jombo adu wahi nti mu bisa se Jombo adu wahi no me pacho wo ho no wasan aba na zesi aba no oba no wo ba se dwamtirani nti eho asem na no pay kratai edi bia ba wo hye enchen mu ha mare hene yo wo achim abua kwa nanom atrankonya wo ya justice nso e wo court of appeal justice Nana Berima ya okodua opon wono na ekasai wose enkabom de ehu hia enti ne nuanom hemfo no saa bere enya afei na manyosem first no na omota kire yi bibi wo school se wo ye ohene a partisan politics de wo mo nka ho enso enye nokore enye nokore no ebook mu ade ba ye background so ho no ma ye back critical ye bad ye koso ankasa wo Ghana ha ye ntimi nka se na nanom wo mo nka manyosem hu sesie o eja 2016 ana na oni ano hini bika se mene mamfo de ana ai nyo no nko akra ne kan se amanyosem no se afra ye moja o nti wura ba bia wo ho aso dem Sompa FM hiem ude wura school ho wo ho se school ni yesa se de wura dwom ho wo ho because ohine bi kan say ono ohine no be ma obi 70%. Ai one ne mamfo na se the nice bibi so na wokọ ehemfo no wo mo na ensase ne ye wo mo dia anase yenkase wo man ne ye wo mo dia because we a politician na wo kwa akoye campaign e wo baabi enya dia obetimi abawura kuro bi mu se wo kwa akoka wasem wa bra wo hene a wo kuro mu ho no wonya awe ana wonye wuntumu ahemfie ne edi kan ko ansa ne akohia wo manfo no nti so wo hene ne ka kire wo se obema 70% odika ne nice o die wo hunu na wo se na nsem wa se amanyosem no a nanano mo ye no ya abroso ya adoso wo de ko omo yi omanim too much enti emwa ene galamse hu ensensem yi wo mbeba begina bonten aka ne kama bat ubekọ ground so ho no na enti nana betimi atena ho no obi e de machine ne niema besi na saase so se wo tu efuma gudi a efa mra kwan so wa bra wo munim de yekoso nti won de adesrede e wo de to nana no animu se wo monkambo mu na ye ka bo ma prempuntu so de amaye manfo de a na esasa amanyosem ne ye hwe ne ye ya ye ne yiye eho asem na no pay daily statement edibi aba na wo share kratafa eto so miensa so afo ya woda nkitahudi ano e wo mampani atenaye owura Felix Kwachiofo so de atu dwasanya me ya domu a enne ena helicopter atoyenchemu a eto ye nam so ema doctor omanebo ama eni enipa binum nso a eka ho beye enson no wo mo hwere wo mo enkwa no ene na report no wo mo koda na echire edi ama National Security Council no enti wo mo koda ne de ma wo ma ne yebehunu de etwie mu ankasa eniema ekoso nam so ema sa atoyenchem no esiye nia aban afa ewo mu ene hyehyɛ ya wodi gu akwam se de be ya saade no ebi ensi biom no ene wo mu ebehunu mu e wo sa report no emu na yese aban ato aban adwuma yefo wo mu akatwiem ohamu nchichemu enkron wo mu a wo mo hye single spine salary no ase no 2026 fiscal year no ena be hye ase 89% we public sector workers ena uye no nso edi free ho ma wo mo si proposal no wo mo de buy na chese we no ye adjustment be a daily minimum wage no so we public sector worker kaneno na ejina 19.97 Ghana cedis into 19 cedis 97 pesos na ho na ejina daily minimum wage into se nentumu aba
9% no ekwa kojina 21 Ghana cedis 77 pesos. Ti anya hwe kura ya adwuma se Michael 21 cedis. Enti se we ya ba adwuma yeni a 2026 fiscal year no eye proposal a wo mo de koye Fair Wages and Salaries Commission afi asoye a wo mo na share omensi kasem so Finance Ministry Organized Labor abanyumaku ahodo ka ho enhyiamu a wo mo koye ene proposal a abanyuma e fonde bae no mpacho Fair Wages force de ombetimi aye no ena Finance Ministry enti ohamu nchichemu enkron 9% no kanene ye 19 cedis 97 pesos sisi a akọ 21 cedis de bia abanyuma ye ni aye market wo no sisi ebe market 21 Ghana cedis 77 pesos a day enti no de wo ho no na eno na mintimi hu se we no aba no enye den ya ebenya reaction de a free abanyuma for public sector workers yeah so ebekasa enti ehu amane eno no na yenhye enchemu hanum say Chief of Staff Ora Julius Debra ena wakansi sudua biomu se esese ebibremu ama hodo no sesia artificial intelligence AI ya abayi wo monhwe na wo munyusu no yie na eso entimi emamfaso emfa emma aman hodo wo si AI ne wo so amanfo de ye niema bi ya ensem fata de but emfaso de bebre wo honom ya ebetimi aboa na oman no enkan konso etimi abetodwa enti daily statement anope ni nsem ni bi ena mabobosu ene adwoafa daily mamfa daily graphic de obokrata na anope enkwan bi wom ba bia wo bia twebe afidie no chichu say ye sompa na wutie nkwan de abra Facebook sompa 106.5 FM Accra na emfoni no ye de tum na ebia wahunu wo mpotamu a entem na wotem penimfo na so na sika bocho daily graphic de obokrata de DJ ensentro adwuma basobɔ kɛse ekɔ so wɔ manhia memene dei no wɔde homfoni na aba beto akire de odi mu nkunim no wɔse we de asidi ba wɔno na adi nkunim woni nyinaa mu anopai ne mfoni de akire ya openso echia ne nsem na mampani nso gina ha na fe nsentro mampani wɔno nso gina fa ɛbɔ ne nsem anopai daily graphic de bokrata ne dia wɔde ba ya kase ɛbɔ no yɛ de brɛw mampani bɔ so sɛ eba gadamse kwa wo kwa kosi ase na nya no nkono wo kan wo dwumadi na ase wo se nsentwerofo ye fa ahodie na ye bambo e wo adwuma mu nso no ede na koma so pa na wo bedom na fe wasan ahyemu kena anopai krata na atwa ede aba Dr. Amotobini ni mfoni ne da se na akwokrata fa toso du miensa e wo ho ene wo che se aban ne medical scholarship no e wo se ekoma Ghana asuafo anase Ghana fo awo mu sukuu mu Entrance University Chancellor Dr. Amotobin wono ene kan asemi daily graphic de bokrata anopa ensemu a esono a watwitwa ede aba ye bosu bi ede ama yatiefo eno no na abusua Nigeria na womo bambo so afo ana ebeka se sra adom no di otua wo ma no owura shaibu wono na akasai wose wokan tampa se wobesom alata ama asundua ba abonefo wo mo ya tutrafo asabi wo musu ayese huru ya moja mpa wontirimu no wobeto wo mo so hwere Lieutenant General YD Shaibu wono ene kan asasemi na uko Tanzania nso a enche bia na timamufo atigu monten so ansa na wo mo de mampani ebesi suyi na ewieye no ya charge wo mo nipa no wo mo bro ha kwadu ede bo wo mo ne se wo mo amwa mamu ankoso de wo mo yoye no na se wo mpese wo mo tu aban no eguo enti ya charge wo mo treason na wo mo mfoni eneguhoi empanisi fundodo omon anopai daily graphic de bokrata wo de honsam nso de aba na eba yamamre ene yamane kane ne yeto anansesam no mo kire yen etimi wia hu se boni bia nka wudie na maame ana papa che watena se wo fanya nsakwan de aya na asesem no waka hunahuna nti wo kwa na ehye otirim saa bone no bo se watwe ho afiri honom ene yaboni nyina de ato aguo ena omo chese eba ne sa se yetimi tena se edwene pa de efre ne se critical thinking no efiri yentirim anopa krata na mfansie wotwa ho nsam so de aba na mampani Trump wofa Trump na akasai wo se G20
Nshemu na ebe koso South Africa. Oh, one my US ni bia ma ho. Enra ni me kasa also on the yonko. Still a mo bia ma ho. Na ya say ade o se fa hode ntiatia so ho. Abuse of humanity. Me no oni Ramaphosa ehia bonkomo. Yeah. Amor kan adwen kire no ho. Since then no also hu hwe. Hu se bibi fufuro bia sansesa. Inti se ne wasi di gina ye no wasi awie. I think that man is doing too much. Oh, yeah, sure. And I know they are Nigeria for so. I see as a Nigeria say as a Christian nation. But I say if for no person much bosso. A Boko Haram for. So one person mo no Islamic State. And also one penny. I see a Christianity ni genuinely protect you Nigeria. And ye be but no ne die woman ne die we. One no no bo Christianity ho ban we ase. Or advocate. To no protecting Christianity the entire Christianity. And untina New York mayor abato no motoye no na wose ma mo nto mandani mandani is Islamic no kre no ankasa munukura no ba bi ofiri ba no wo hwe ni nchi no yie pa no a ofiri terrorist for no nanso kwakuhwe ni nyina no Islam ne Christian wo mo ye enua ye enuafo Ishmael ni Isaac wa hu enti se afane afan kan kire se baby for me fan kodi we threaten New York say omoto ma mandani o kaprenko was you on for $1 krenko na we a year ene na ayi mandani use why no ono obe pen funding na what they are supporting in crop for na and me sure so ono so no you are aware of Trump of course now we are aware of Trump position it me sure say by now they were ono so onye obi a ye kan kasa bo ase owie no ka Trump say onim say owie ye no ni speech o ma no say onim say Trump utie ni obeka che ne say omie volume no ntie ni ye na New York no say won mo aba abeje be chichiri New York na che say we sisi ne chi otutu ni nioma enti ye de ye wa ha enti no ene Daily Graphic him anopai okokrata fa to so dunum no a pani bi mfoni dem akwasi agema bebrese yokofo ahwehwe no na wo mo se wo abehu no na betia wo mo na so ma wanya ne pen chi aso no kwadu wo mo de bo no ne se money laundry and afi stealing so de ekro no bo ye nso soso enti se uhu no a wo mbebo abaso sa abaso bo no eyesika 100,000 Ghana cedis cash reward enti se wani atwa ne so akwasi agema bebrese unimu no a fa beje 100,000 Ghana cedis 025 69 57 742 yanka se wona aka ye 057 97 09 066 na wo mo enya no nso ne penchi na fe de wawia no won fe emfamra. I will prioritize Volta region for development. Dr. Brian Champon. Okay. On na dia to hey enti anopai eno nso ewo ha na womo asan asundwe ebuya se wombe no ma no womo a ejina woso na nam no enti eno nso wode ye register for sewusu chairman edema presidential election committee edema NPP wode mfoni na atom no wo chese womo a atwe wontini nyina womo san peace park a anopai edaha Pan African Central Bank Governors Conference host to near Dr. Johnson Pandit Tesiama, Governor Bank of Ghana. And a Carol Lambadler Tobo Jato. A Janet Drew. Monday, and then so cry and offer say Avena Woda. And they now Avena Woda and how they man was it dinner day. Clary. Carol and Carol. Over Bonnie saying CLARE. Exactly. Over kind of clear. Men fa ba kono so so. Fa ka ho ne LOMBARDGE. Nyabetre ma men tro. Ai. O say LOMBARDGELLI.
And there's some part of screen. Lombadeli. Na me mpesa me ken no amana yesa me kan lumba samantra. Deputy Governor for Monetary Policy, Bank of England. Nti nyame de cha eboso mi. Ne de tosu. Ye breu. Ekuti du ba ko. No nkono anopa no wo ma shase. Don hima mehwe you. Dr. Casella to ba forsen. We ni odija ya no odene. NFA His Excellency Dr. Christian Rugg, British High Commissioner Ghana. Christian Rugg. R-O-G-G. NFA Mr. Stefan Ingves. Wonosoba. Ejatobo. Wonoso spell I-N-G-V-E-S. I-N-G-V-E-S. V-E-S. Former governor, Sveriges Bank. Kawasem. And a daily graphic. And a page graphic, dear no. Some woman. Chronicles say and kind Isaiah 54:17. Send a befacos, a fun time bay. Aka 2 minutes. In Cransha, Chronicles said near Jadia Mind. You fancy a home cry, Jadibi. Okay. I see no weapon that is fashioned against you shall succeed. You shall refute every tongue that rises against you in judgment. Until there will be a bebu attain beer or some of Webuno. Touch them a beer best or Webuno for. So what kind of you? What kind of you? Touch them a beer best Webuno for. Shit. Oh, when's your bed? Before the new Crusading Garden, member. Justice Bafo Boni. Oh, okay. Chief Justice nominee. Into one ever to na minority day in a yama so. Yeah. Work out. Our more there is no almost 1 month preventing. So more and Friday no. Speaker say minority as more come on court to down one boo. Court to down one boo. Into any say parliament here na dwuma wie. Na say still omo asem ka sometimes na papa na nya be ye wende court kese no so na court kese so omo ko ho no ye nya empanel judges no matena asem ne so na ye dey call ye dey call vet no nipa oba empanel no one ye call vet no ene tira ko fo na ni abre no Ajwa want to come on as Ajwa de lawyer ni na na no ye the Ghanaian publisher Ora NS Broja Jemfi deputy defense minister na nanu fiada na call parliament no ko kan sema hudo bi but me say issue we dey etofa o manfo ani so ye say ye bete military training school ewo nkonya ne alavanyo yeah say honan kasa no mo di kan honan kasa no na unim say hono issues wo ho ewo mu say say bola suja no o kan nkonya makai Dr. Kwamna Donko nkonya terminator 1 say me area o mi area no say honan me fa ko mi kuro ura dey say ja honan me fa ko mi kuro ele ye be si ura junction honan enti wose said ensase ho mansotwe hinsem ene saa neoma no over the years ache enye ne enkonya ne alavanyo ntokwa no enye nne na wo hono mu ana ate akoda aseboko wo hono mu ana asa bom ekohome na asaba nti wo hunu se yakoti military training school bi e wo hono mu a ebetimi aboa aside se ma training stronko dia ma asrafo ni ade no na esan e de bambo mapa eko empotem ho enti eno ho asema no pay the Ghanaian publisher EDB aba na transport minister so for shakoniaba na kobedie ensem so Joseph Bukari Nikpe en wode atudwa we no ya basobode a wode ma Air France KLM fo no say over 65 years ni wo matimi aboa magana ene Netherlands
ewiemu hyɛn akwantuo no ayade se ededa fam kama wo maboa pa travel services no enti eho asɛm enso anopai wo mu de bia ba eno ye hemfo no eno no ye KLM Air France KLM edwumekuo no na transport minister omo station ngo Ghana KLM omo so mbagana okay omo ba say ye ni bi de ye de ai choba mamnu enti eho abasobode wa ha we na mede sorry so na mintimi hu se memfa abronya de ne sorry so se SML for de no kra de se ya ka SML de no kra wa ha enti no de mama ha so kra wa ha mama hu petition president na yewura Kwame Bafo abronye DC gina Kwame Bafo na memfa numbers ne matie fo ansa wi na de DC na to aso ba me nem wo birthday wishes you be kind messages into 0260 1960 64 0260 1960 64 and 0260 1960 65 0260 1960 65 fa abronye de ni wi abronye se patro anya adwuma ma Dr. Baumia mo a enan wo hia TV ya okotena no TV no sa na ye frɛ no hia TV online aside everything Obrempong edin very powerful and niema bebre ho no so a have effect e wo nipa brabo so ono sentina esesa mampa na na dentin wo kofa aside ya manfo ese wo no ahia no nto wo hia na ahia no na no wonte ha na ese sikafo kasa ahia fo nyedi enti wagye atum okay enti wo hia TV so no wo kotena he ni TV no TV ona en wo kototo bi mane ya na wo se hwe wo no na adwuma no wo ye ne se dwam training no me pacho wo nya adwuma ma flag bearer bia okay enti se mo amoka se ye Dr. Baumia en na pushi no e ma ne go ahead se won toto ayampia me pa mo chewo wo se wo nya adwuma ma Dr. Baumia en wo nya adwuma ma flag bearer bia enti munya no wo kana se mo ase nano former health minister yi wo kototo bi mane no pa na nya asem kuma Dr. Richard Danane enti ho asem anopai publisher edi bia ba ma menko ahoma no somra na ahoma no so aye busy 0260196064 and 0260196065 ache friends na ga say free hello bajo no say bi de bia na ye go fi aso live from Kantamanto owebonye ye tim papa jam ho ye de nyame adom ye pem ko samo so mo ho ye yango pala dum that ready every increment to no me ya bitu mule oba champo ho cooking oba gumo no kinaza wa ba papa bo che jago natural time ten papa wa ba la champo ono a na MPP ko e ko baba akoyino adina pa en kuntu papa na nyo ko mo ota pa flag bella papa delegate on to ma champo opening not what we been doing on it me papa you talent yes no kala mo say no they can do and I want them na say and I want them na I got two look where and yes no set of measures no and now what position now what say for the camera no and no on the camera yes no and you come the idea we be me da say me ba che friends na ka say free Debi train kakransa na menhwe ne wa hai me ba che odini se na ka say free hello Debi ahoma no ni moa yen e wa ha hello oh yen check mama kakra wa ha sei na eba ne sei no ya na hadwene pa 0260196064 and 0260196065 me pa cho ifra sana ka se free here nana ke wanchi pa cho yenti we abanyera masi ene ma pa mo yedi sumo my Ghana nyame enhiramu I'm a fan of Parliament Chair, the incoming National Affairs Vice Chairman, Edema APP, one of the bright chief, Kumyami Aduma, 2026, senior to Bomiama Bagina, Bomia, the department of what right here, I'm a National Affairs Vice Chairman, Edema MPP. And for some of the delegation, one of Dr. Najima Mudbomia, woman to about boom from the first January, because one of the big magic to me, Edema MPP, our 2028 election, maybe
NDC ni company mama we scam expire diversion you can attack is for and ultimately see about my for 9% and I did here I was saying agenda and I'm saying come was in Timothy report a tragedy of the helicopter crash in the air bubble. I feel no say back of the chief justice at last more court. And this is for a bedman for Minia and not a time for power big bedman for no rest. Single room self contained. 4,000 Ghana citizens own the builder. And can you have more cost? What contract came out in 9%? The best the Ghana food as a catch themselves about one way. The 2020 doctor and Mahmoud Bomeba. Like then Papa Mano, never Parliament because there's the MP are buying it. My bedman for 25%. Me da say honestly the no me pa che first and I can say free. Maxwell German South. Maxwell German South. Me pa cho my inti we. But I'm still bringing that going out there. Make sure I'm watching what you want. But yeah, more professors, but the most you are just the way my hours will get my 4.9%. Ghana is my 4. You ran an other for my cooler. Or sign like a near my bit near the Cadia, one. Yeah, you go near a cigar and sick out the iron near my CDB. Last year, on my 10%, they say 9%. Next year, over 2%. Yet, money must say, young looking the one that fire with that I say, only a money 10%, and me, I don't near my year. To say it was a coach, 10% and also a coach. Young and I have some part, that's teachers. Sorry, you know, say, Kwame, you were John Draman Mahama. I bet it to me, no. They are only fashion. Now, Madame Restano, Garanti, you got John Draman Mahama, point me to a fear neck to a few china. And you got what the idea to know to be a one going for one and it's Sagan, you know, Madame Sibi. So, Madame Sibi, me patch first and I can say free here. Hello. Hello. Me patch Jina ye kakra na ye mon komo ye first and I can say free here. Ajanimo of Ankobo ko there. My yenti we, my yenti o. I want him to show. And the president can debate the election. Gamon to Yanko. And a Payantia were Chapo incoming president. Or Palestinian in Zakakai. And a national chairman can come with one over. And a Lord, or the Papa you organizer. And I had Asapiam Hamlet, one over for national organizer. Yo, what was I can simply bring another pay. You give me coming on and say, I'm a pay. A year, I'm best friend in a year, the other day. Jackie, I am best friend in here, and me. You're quarter to as long as you did because my men are not first where judging what thing of what you are saying. So, don't go here, be bizarre. That is the end to Ghana brand. And Ghana brand yet. You better be shoot the bush. Only a woman, I say, oh, you need to what day. But you have a company in you. What they are saying. The Balada, the Harding, the best representative, Mamma. What did you win? Almost a trip, Pia, and Dana, and the day, SOMPA and Yadia, one goes to drink, Maloney. Here they are making the book. That's it. The Balada, and I'm grand yet. And Brand Yajman, and the Papa and Yajman. And Yajman. Me da say, me ba che first and I can say free here. I'm also Patoni Kimpozo Neka. Kimpozo? Oh, my inti we. So, I'm going to Mambo about the Namichani as my pa, my bonano point. It's over here. Mamicha MVP Tervai, Metiano, Tamabuka Metiano. And I'm in Tia Dr. Mahmoud Bami and my friend to be targeted. And many of you to get to do to Minamaya and one Dr. Mahmoud Bami. They make character. And this is Ghana for a so a character in the black and white to black and white. A good for the Meta Homo Mukula, 30%. As my first almost sorry, I had demonstration, 8 years before that, I'm people buying. And this is by almost to 10%. I'm going to the Omoba and I'm not a bomb to look at it. 5% and 9% to go to media. There's a clock on the top, or what I about my food. About my friend, I said, and this is opening them up and the mamma. I want them to move to near Moko. Uncle MP to us and a man here, Moko to see MP man, then the fire or to Papa. If I look at the Ghana for and
that's same. Pacho first and Alka Sefrin here. Good morning. Good morning, Pacho. Dini is and Alka Sefrin here. Pacho, me the Abuam Kasafri Kwashima. Yeah, one Pacho, my inti way. Okay. Mebo ma boss Nick Mapa Moye. Ye betu abano. NDC. Any President Mama who carry Ghana for against him say Ghana for your pentro, your penocre. Who can church there any eligible? Because one like I say, after Dr. Baumiadia, ye did ye say cathedral, ye $58 million related to Amaya, ye did ye. And they are Mancasaba, a banner for ye, who say in the Creno. And the affected, you would say, you say Ghana for, and this what career I didn't who say. Ghana for Trono Mope, open no correct. Because the Biano Crow on the Mountain, two Chomon to the Omedi. Any Captain Smart, any to be tracy said you made to how things so Omugo to Omu drama do Omu or Casua, editor how Quintin, Captain Smart, Moma report to on Zanan in our intro. It's a friend among the Ghana for Trono, pay and pen correct. Medas it. Miss Sumidas, and Pacha first and Alcasa free here. The Pacho, where you Unia Felix Bell. Mikasafria hinkwa ewo yilo krobo ye ben akimtafo okay Felix Pacho my intiwe idase nyamisha mwano pa ini ejuma pa muye na misre wa mama kwanya die mamicha de incoming national chairman for the new patriotic party honorable FM na micha de incoming flag bearer honorable Kennedy Apompre ko hinya jepon delegate ye hinya ejuma ntimoyen tuma honorable Ken na ombe bia juma na enya binye na minua ya basre senselence mahama se asema odi tu ja odi tu Ghana for enim e wo campaign time no ombo modi anse obedi so ama Ghana for efa ne se omba no okankyere yen se na economy ni nye enu ntina odi 10% atu ajumarefo aketua so no so ọmọ no mo bo mo safo ni say economy na gira ni nice di die koyi na fa die u betumu a 9% what's after so eh ya be fere ọmọ pani mahama de u kan ye no enye no ho adwuma e na wo ye hwe galam sei asema mu kan ye e fa na na do ho e wo galam sei ho ene hwe be bia yodru enye saa na e ko so asema u kan kire ye no enye no e na Ghana fo e hu na ne who catch and say, who be COVID levy a free hop. Now, baby, COVID nearby Numpo or Moon levy be our now. So, on my penny Mahama and Nanado are buying at the COVID levy at Kunga for and you go be year free and net on my penny Mahama, ye besides a COVID levy no way year free hop and not say ever hop. Ghana for somewhere with us. Yo, me so me da se pam. I me hwe se me mfa ofre for otwatuo e wa ha 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065. Me ba che first and Alka Sefrin here. Catch obi ase on our last caller. Mpacho osi me say catch obi ase on a utwatuo ntimo obi amfre biem. Ayo na mpase mi kan se nya abron ye eka no. Misle ye fa se NPP party no omo constitution. Nti se bia okasa ma ofeni baramia. Ese party mpelefo nyina amfa no kasa na okana kasa fi. Ese se kasa na okana okachi obi. Nti omo bombo no mo kan che se kasa na okana kasa fi etia MPP ana ma se MPP no enkoso obesa na se umbayi snapper de nta ko eba na ko na bo se opposition be damu nti ese party ni nkasa anfa na nkasa ntia no and no so say SOMPA FM mo ni pa na waka news no spellers no me dia ko ese akobota na ese because no ba they were not spell you know for the no na me kasa akobota na mama na be ka news mbe nti oti 40 am nyina de damanfo me Johnson me da say yes, yeah, otifu nyina enya krovetwa why your friend Ejapia APAM DADAA Alaji Abobare Alaji Siatika Alaji Sompa Obi Bas Eja amam wait Ose ya ma omambo Esquire what's the last caller adwenkyere na ayese hwene
Obia nso de fata nanim. Sa. Na mom se oyema eye akono a on se yentimi nka se bruni hwene nyefe. Oye na eye akono a so wa hwene den ase gongron. Na nya akono a hwene hwene bi e de esi ne hwene boti. I say edro bi din no say poti say bam. Ajo ye to ade ne nkoi. Abusianfo sompa chede no nyame ya doma bronye ye de ba wakwan mo na eye sompa nkan sompa kumasek sompa takwatechiman sompa nkranza ena fe sompa sunyan ye nyina ne aka ye ho abom se bronye ye nko aye nkotena fie nkore nkokɔ ne nyina enkodi mu ne nyina ye ne ye maame no mekunafo mobrofo no ye ne wo mu nyina ebeche enti ye sra wo se wo tie yen anopai na wo samna wo fie wo emu wo fie wo anwa wo honom wo drinks wo ho entoma entade empaboa empodie we yusu bia sisi an ne ma no abusu ama wonya bi kura wonya ho kwan no wahye sisa ne nyina de betimi de achema ne ye fa bra sompa enkran bia wo akra wo de oba dome hanom se ya ye wa ha Eco Bank ufrache mota na ba Eco Bank bank honomwa na wafa wonsa nifa so honom oba obehu se ye signboard ni sidan na so ya tro SOMPA 106.5 fabrayen na yentimi enkeka de yenso yenya ne mbom na bronya yi yema yenuanom nso no womo entede ebia na wo akire untimi mfa ne ma ne mma na emum no wo sika bia obetimi asende wo mobile money e de amayen na ye de ato ne mani bi aka ho a account number no e 0598 559802 0598559802 na edia ebeba to no Terra One Media anase Blessed Foster wo de ba ye beje na yeda wasese wo ye okunani nso a mepacho brana be register wudin e wo hanom say because ada no ye the list no ene beche ne ma no ye mpese obeba ho na oba be ye mobo ho no be kase waba ene ama obi enti brana be tro wudin to ho ansa na bronya no asom Kasa natural mineral water so yasene ene anopei ensuo krojin de muda honom ya enkekawa bi anim ya sonso de afa mfidie mu emuti kama honom a eboa emu apomden ho nsem so etimi ekonkan enti programs ahodo wedding a ekoso nyina no momfa kasa emfa serve mahoho ye wosa shade ye wo bottle mu de enkuma ene adantemu ena fe ye wo dispenser gallons akese no a ye di AC offices no kasa ewo Taifa Enkran Back Hospital echi hodomwa number no ye 0206 469430 0206469430 and 0303965738 and obenya ne dusupu etu anopei se wanumu ete se de ye kase ya yakukuduro so na obia enso ne hwene obia entwetwe ne tinku akire no Pepsodent Charcoal ene herbal ena ye yusu eboa mu wanumu ete bia na wo no wunhunu de wo mpekia wo de tomienu no nyina wo de herbal no twusi anwumre a okoda anopa na wo de Pepsodent Charcoal no etwutwu se ansa na wapie akwa abonten anansa wakokasa nipa ho eboa bo se ne ho ban mu amutwutwu mu se na moja ba no ne nyina Pepsodent Charcoal ene ne herbal no ebeyi saa nyoma no nyina de afiri wo enka bone bi ejina wanum no mepa chocolate ebeyi ni nyina edi afri ho ya ma free dentist say over 25 years ni a Pepsodent eba emontene so obi eni ho no waka ye ho asembone da enti say ebia wo problem e wo se ne ho na wo pe doctor ni bi eni na di ho nkomo a number wo be frɛ ne ye nte credit bia e 0800 161000 0800 161000 but wo Pepsodent ni bi etu aton a number wo be frɛ no e 0800 2000 0800 2030 Pepsodent say every smile matters baby etunton ne me bia obenya bi ato anopei entna ho emma atridi emefa onipadua no emoso ye nya kokuduro nya hoɔden asɔre ya ba betna ha de ekoso wo Ghana no ebro no obi akampam wonam ya wontimi kura nsɔre no waye ne ho hwee Time herbal mixture ena ebedi wakagine mu enti se ye 3D se wanum ato awuntimi ni di se honam ya ne nyina time herbal mixture ne kamfo ede amount baby eton enuro bia obenya bi ato ne mmom no se wo ma akoda nufuo ana se wo your painful awo no ese wo hunu doctor ansan wanom time no ebi number no 0244
417 669 0244 417 669 anope ye didia na eye Hajia special local food Hajia eton local food bia say ye tuza fi say ye wachi say ye banku ni tilapia ana ebia wunkruma nkwan e na wope me pacho anope ma delivery guy na enye busy na assorted jollof no any assorted fried rice me pacho udia wan hwe wudi aduane bia biem eye Hajia special local food wo hwehwe no atomic kwan no so hacho eho e na Hajia wo udu transition funeral home hono a Hajia e wo ne nchim hono a wo de kɔ DVL kwan no so no eho e na ubenya no number no e 0246 359921 0246 359921 and 0594 792 797215 mepamcho 0594797215 Promosido Ghana Limited woman a day yam vita be dwaman so obanu a wo se won pa aduane no mepacho wo pa aduane wonya hu aduane a ebeti nanum enti na wo se obanu won pa aduane enti so wonya bosumi nsia e de ko 6 months ekono mepacho pa yam vita ne bi na fama no ne hia ne se wonya nsu brombrom tigumu a na de afra waka nunum aye ready na wa serve obanu FD4 agiatum enti baby e tonton provisions bia no e yade se obenya bi na wato. Okay. Eja messages ni bia ba wa ha na minim se wonso wo kakra wo ho a na me media ne your birthday wishes. Okay. Na nakwa ma boaten se a glorious birthday enkoma riches Osai Bonsu of ICGC Christ Temple East. God bless your new age. And teacher Kujo Tepa Enyina Susu. And also say happy birthday to Sandra Osei of Tepa Enyina Susu. You make every day brighter just by being you. May your birthday be as beautiful as your soul. Hey. Teacher Kujo no. Piaga say good morning. And on the Mensa Pillar 2, on special greetings. Encore and Fema Ajia Safia Muhammad, next NPP women organizer. The message on also at the Abba Hasi and so and no. Mensa Saba North Sontreso. And also say what the 24 said yesterday on the Galamsey Menace is nothing but the bitter truth. The situation is gradually getting out of hands under President Mahama's government. The message on also Eddie Abba and no fa we need to us on yonko fa we need to us mo said what they can abo bono the kura me no an wabona piaga de ba no no kind good morning was so and ko mensa pillar 2 and say GBC give Baumia another chance or say let's stop destroying our cocoa farms and water bodies now and then no papa now said birthday wishes no me dey kan eboso the chere say ene me wafa say nana Avin ya boa hen yes ene birthday nkransa wo be doctor mo Avin nana ya boa hen ai minu ababa asara na ba mu ano no nti Dr. Avin Anaya Aboahen. Oh yes. You're my happy birthday. We Magitech for Nation Builders International School woko. Magitech for Tata ni. Ono ne de no say the doctor no. Doctor na bone boso. Registered watare no. Ena ene krona nso no. Sa birthday ye ya medema Avin. Enye Avin ku na edi birthday ne. Ene ya we di efiri ono na gye mpon eho. Fa baba wa ne toso mame. We onye small get danger. Name mo future first lady. Future president. Wonderful. Future president. Eurabna Afra Ajimambedu. Hey. Eurabna Afra Ajimambedu. Ukitampani din so. Regular Baptist Academy Community 10 tema. Hono school. Fantastic. Fantastic. Neja na Ajimambedu so mana wo de pa. Fantastic. Adwansu obi ho. Aye. A birthday no I me wo birthday ni bi and Jennifer Oforia Pia of Ghana Police Service ne birthday na me ensure no na onye ne kese Jennifer picture no me bedru ye ya na me kai say ye nyina ye November bombs ono ye 10th and na me ye 20th I say we dey akata that's why say we here sutire o say na na
Abake see week ye mu be. Sao. Eni empatro ya dia boso. Jennifer dey no mo abapa mo ma ye mra. Ajani yen change mra November ni bia. It's na Jennifer for your birthday. Ena Same Yeboa of Vision 1. Vision 1 Sports. Ene yo no so ne birthday. And opemi ba mete so oni kapre ene birthday na. We dey aje me pe eyi bi na mitimi de ko surprise ni because yes adia asembeba enti nyame enhia o mu nyina na onto o mu nkwa ennem. Yo. Abusanfo me di ni di obrempona na kwakwa mpoma. Mpacho won se frose. Me de ADWOA ASARE. Na wo zo. Oh, na jwade na obo di ama no. Ono wa ha. Wabo. O de wabo. Alaji abobare. Ye ne be so. Pacha de. Onwi. Sompa acha de. Okay. Ama homrem. Fa sompa acha de number na tudwa sisi ama na nde hu hia me. Okay. Me patcho donations no yeda so edge. Enti number no 0598 559802 0598 559802. Edini ye Terra One Media anase Blessed Foster. Enti uhunu sa di mienu ya hwa enema. Abusia ha na de wosie e Ghana today so yeah sorry so amajumedi nka nyina ato as na emom hye ne nso enyi wa fidie no emfam free hase. Eja say first service no a besha from 10 to nondu call me no pia nti sa bredi kon de nyom bejeje utata kakra sa ko ise nondu bebo nondu bo a untie kura obetie ho no ye tie Prophet Dr. Kofi Odru woni sia won ba betena se Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso and many dear.